Ajolo in metinano WAN LUO TV udiko matien wat no kare mi loki honorable Nobat ma pol kare kadant go chimgo ini chairman ma of course nye duong wan keno keno water madong tie ma per teke gena per teke yeni uye nongo kare mi lokwedwa kit ma chenju ini gena per teke ma kelo udiko matien yeni yup matika bino ichi abichel ni de piari warioni wa mero niang matut kibot en chairman ajoli programan ana foyo pat la ruby chunya yom dok meri peki lunen WAN LUO TV. Chairman yup tika bino matek obaga tika to dano tika yupe cha weng no meeting tika wara nyim dano mero ngayo kit me waje kwede ni ki wache ni chenju to beru gang ere waje ni itika dugu gang itika kelo ngoma be Gina tika time ena ye luago beru ka penya pol kare ni mao won ki President Museveni ukeru chingwu meneno ni DP ki NRM gu woro ka chel pineno ni tela loke Uganda la boy koko pi rocho pen chik pineno ni waberu ki timo kija ki mato furi Uganda ki bene meneno ni anywali me Uganda gu beru piny gu poro lok wek ki chang wang bu matie waloko bene pi peko mugo ma waberu ka woki ye chi nieno eno ni biberu nieno me gonyo doga ena yo weko ki luongo ni duogo na pajo petien loke ni beru tiana ma chel me ogulu ento beru tiana ma chel me ogulu me lok idi ba Caribbean yoka underground kita dano ngeyo ni mene tien lok me yup matie ni iya bene yom ni yupi ana ye pati ka yupone dutua ye tika yupone ana tika choko chwingi atika teno piegi kimini gitam pien luak mapolo beru tie dano be aki ka beru makeni keni mogo be aki woko wabe beru ki lutela madon wek waneno ni wa yabu wot manyeni Uganda pien Uganda no dong nen chalo mero beru chalo agulu maki umuwie ko ma liero ma iye twero wek agulu tiero chi gin ma watimo machalo DP oro tuju wi gin maki umu ka gulu ni mati tiri wek liero ma iye ni tika karo tien loka ni Uganda dong pobe moch kadok wa poro lok no dok wa konyo bene kadok wa rojo pen chik ki wa kero yup me timo kija chulu jemi mo bale koko jemi ni weng biberu Uganda bene bi weko Uganda bene doko chalo lobo matwero loko tela la boy opa remo nieno eno ni biberu nieno me foye luba bene pi kuo ma mega ki kaberu makumberi ana tiye pien kamada tiye ni atiki kero me loko jemi mogo patwe loko jemi weng eto olo atwe loko jemi mogo tika binong mwaka chel maiti office ngom mi neno chalo olake kido ngom me mer lakone ikuo manyim kita wajo ni keto ching ma wakero ni ena yo beda loka ma chel pien pol dano no dong ukero chwingi ni ka Uganda obe loke miero ki kwany ngata tiga telo Uganda ki kom ma pol gi no gi wache ni pemite be ni ngar mo tampi loka ot yat nyo yot kom pemite ni ngar mo tampi loka kwan pemite ngar mo tampi kita dano ko kwede ento kero weng miero ki ket me kwanyo ngato beri kom madite wana wache gini da kodi tam eno ni unyobo lobo mapol unyobo Libya unyobo Sudan unyobo Tunisia unyobo wa Zimbabwe dong wan machal Uganda miero wabed mawang watuolo waneno kid meripo ching tam watwer poke ento fudu wagak no wana nywali me Uganda gin mario ene kumberi dano tika niang ngoma tika time chul mediang me achiel wana wachi ni pingo ki chul loya ma wiyati miero ki chul jomo rwenyo diang gi wiyati kumberi dong wati ki dano mati eni imecha kama lok eni tiye wano tamo ni miero wano kero dul manyen me chulo jomo rwenyo jemi gi
pi lweny kidong ma adek kumberi watye ka yubo tam mabeco weng me roco pen cik gin ma watye ka timone ni adwokine pe romo nen inge mwaka acel leken ento amiro waco ki lutwa weng ni dong wakero wine oko wakero bene guri madongo oko kama jemeni weng be chung iye nyo foundation be dong tie tien loke ni gino dong ene dong me chako gedo eno ni ento gedo time maber ka tam weng ripe mene tien lok me bedi ka underground wek tamwa machalo kaka chole nyo kumal me Uganda wanyang ni wi lobo ni jemi pe romo dano weng ento ka wan oripe chipe wabibedo ka bako dogwa ka waripe no watiki kero me waju kama lengo ma wamiro kuno warom waju ki ngata tiki jim ma wamiro ni ka pe timo kita wan miro ni adukine olo bebedo tie chi itamani pol jomo bedo ka chimo wai ni ini gwake charo pate o nyo ilao jimi o lung tukani gonyang cooperation agreement matut o nyo ka dong bene pe gonyang ni eni loke ni gram katne i okoro wigi we gu bet kwede magi ngeyo ni eni gina perte watiki kid dana dek dana ma chel ti joma gonyang ti joma pe gonyang ti dong watiki joma kwero nyang atamni pol joma ini tika luo nyingi ni meno joma kwero nyang pien gi ngeya dane ento gitika timona kaka me balo nyia pati chalo DP pechate pien an mala dit logo gona chim ma wachao lok kwede ono tika lok kwede machalo mao ento man lupe kibedo piny ma wano yub machalo pati wamogo jema dek ma chel ni pati DP miero kwany gamente kuno woki ye wek DP ayo tel gamente mario ni DP kapo telo gamente miero bet kikero me mako ching ki pati moe ken matika telo gamente ma dek DP miero bet la tel wi joma miero loko gamente wek wana ye wabed machalo joma telo wi pati weng ma miero leo tien gamente mati Uganda kumbedi ni dong jomo kwero niangi pol gi ku kwero pi apoka me kaka pien gien pol gi aki kabedo man ma Buganda manaka yam pe gu chwaka tien loke ni pe gu kwera ni pien ni wakero chia wani President Museveni endo gu kwera pi kaka na dong ka ngarmo ni kweri pi kaka ni bedok kuni ngeni petro lo kaka ni tien loke ni adega ni pe bi ento jimeno ni pe mina luoro pien gina pire tek ene me niang ni Uganda ni tipi wan weng bene kape wamiti wabeda kera Uganda ni miero wayinyo unu yo an machalo mao an pa donyi bach ana ti mutoka ma mega me DP watika wot ka chel ki party NRM bene gin ma waker ye ching wani kare ne tie obetero kare ma parliament eni ma wati ye ni bitum kwede eno gina waker ye ching wani bene fudwa mede ki luodo ne watwer ben loko jemi ne mogo pimeno pedo mogo di king teke wan fudu kwa wabi mede ki nywako tam we kwa mede ki yopo ne waj ke no kara mi lokki honorable mao ke penye kong mi achiel ene timin sama loy lokum pen chik ki jimogo malatian constitutional affairs miri ne kinero ne ilok me loko pen chik malupe ki lok me bolo kui tikining lok me restoring term limits mero gen mi achiel kidong mi ario down tika wachini office ma megi no romo beru neno kit ma ki konyo kwede jo mokaro ki ya won jo matika neno chan malupe ki lok mi koko mo bedi kumala mi Uganda man the transitional justice policy la kodi chike ni karawe onyo where is the future ketka kagwa adwa kile moro orio tima tek me rocho pen chik pol tam mabejo weng nong tie officer kumberi ma logo ni tam madano me Uganda mete ki kere tich weng do ngeni
makar percent pier bungwen dong tie dano tamani president pe miero chime electoral commission kene miero joma miro gupeny pitich eno ni ka parliament oket gi kei chiki ye joma twero kidong mario meneno ni ki duoko kita kiromo leyo kwede tela yamo no kiwachi ni ka ichung me bedo president ka ikaro yetelo pi mwaka bich ka doke twero chung kichel ero pe twero chung kidek eno ni atami but Uganda weng tika metone pien gina pia wanene Uganda ene loko tela la boy opa remo don gina twero we tela loke la boy koko ene yup eno ni mato put bene mete Uganda chek man ma ini waje makiluoni transitional justice ma iromo gonyo ne ni chek maromo konyo wa me mado wang buo mati kom Uganda chek eni dong tie wa choyo dong watie atera matero ne nyim cabinet chi wateri parliament I chek eno ni wakero dul ma bi konyo poro lok ma luoni National Dialogue and Reconciliation Commission waker ye bene dul ma bi loy chene me chulo jomorwenyo jami gi lweny chalo diany gi duleni waluoni War Victims Compensation Fund pimeno ana peke kala moni kama ana ti yeni jami weng mamete dong tie wi mechana iber ka lok matek lok kuma loka pagamente la bon on paremo waneno karamo karange wor woni mohozi I Kigali donc ti dano beda penye wak kero mohozi mero chungi wak en no bero president in bero la lup ko arenyo in bi chung dano ngeni kar ma wano duo ki Rwanda an bena bino cha lingo litiek pien pol dano penye ni pingo ikin dano weng ki yero mao President Kagame luongo General Muhoozi ni cheta kwero neno nywale Rwanda chi umine bene twer me yero dano mogo panyo para bich me luoke chi dong eno kero nyia wano chako ngene mabe wan ki General Muhoozi ma moa beno chake ki da pien kar moni gino tero mony me lwenyi kom konyi Kongo Garamba chigo duogo ki gita ana war doga kuna wachi ni eni ket monya ngo tuano olo mak recharge chelo du kwede do ero man du ki gita chalo no chero ka lwenyi kom lugojo nyoluwe General Muhoozi ye po beri yumo olwa chi wagwenyu lok eno wachi ni an mona ngeyo monya di matika to magi ngunu tiengi magurwenyu wangi monto adi machogi malo monyo wekogi lutieno kijadi ana wani general an mai neno ni an bena a ki gang ma opong kilo monye ken wora bed la mony meginario ti mony ma chel iro dingo pi chelo bom madon Somalia pi meno an loka mony peki boka pien wa wori achel beno bedonyi mony wan pol woro mi kwowa pi lwenyi kom merok pa Uganda dong wa lok apat an machalo mao atiki gen ni mony me Uganda twero tiyo tich mabe maloyo ma otiyo ni tich apeni pati ka foyo gino timo ana foyo enta ng'eno twero karo kamo tiyo yeni ka omiero foj bini bed welo na igulu kare na ti LC5 chia luoe wachero gulu wawor kin piny waneno kamono yam kem ti ye madong ki lor gioko detach mogo madong ki lor gioko dano tika chat dano tika fu ma nyoro General Muhoozi bot dano igu beru yom mogo chako we ire miel ire cha wai nen ba mera mana ye gin mauno ini tamni an miera tim pe tami dano wa igi pe yom dano wa tiki foj ento an machalo aki party machalo DP miera waj loka da ni gin ma otime Garamba ni po bedo be pien kero pa UPDF karo ka kenyo ni chake eno ni eno chaka wai ni chake tindong ino mera pien wacha loka da ene tien lok mo weka wano chero Rwanda ki Rwanda kuno ana neno kita ki jole kwede ma ini neno ki jolo ka rom mala mal chalo weki tika jolo
na dit lobo ki kome ma ki lor wa gurio ento gin ma tamo ni pira bedo tek ene gin ma eno timo me goy chim bot president me Rwanda kun penyo twer me rwate kwede eno bedo ki luor ni gwak ka ichiero kuno gwak pegi be gwake mabe president me Rwanda wa kadi miro bino ki battalion LUO bin kwedgi ki eno ni oweko kumberi border matie kin Uganda ki Rwanda ki yabu eno ni gina be ma eno timo bene be pia nyimpa Uganda ka tele matie kin lobo mago tena ni o joke ho onyo giko meno be pia nyimpa Uganda meno gin makari dek jeno mozo nyoy mare meno gin be ma eno timo eta tamni pol dano dong gite kiniga kom na dit lobo ti dong kiniga gini gin dok gi loko dok kom jeno mozo atamni dano miero keme gi kom lok gi kome kiti wayo kwede ni akemo tie ento kito kibolo kwede akemo kibolo kamarach pol kare waneno beno kibedo kabolo akeme kumi kwachi ni honorable Mao dong beno dong odoko chalo kono ngeye ti green iye ti yellow ento naka ni wachi ni these are regime change fundamentalists dong pa ngeyo loki botgen bino na katelo DP uloko kita DP woro kwede wando doko wi bu machon pa ben ki wanu kagi bien ti jomoni ma no giti ki wich ma poko me kaka no go mai patio ti wano dwo patio e wi bu ne ki kome bien Uganda ni kaka wen gurwenyo dano gi pi lwen pi ada ite party DP don kwena ne bot joma tika tele kweda ni ene ni geno kar ma no gen gi a ki DP pego a ni pien ni party DP obale ento no gitika lobu mirgi wek gi kat kui geno neno ni ka gi chui te bendera pa awuwi me NUP ni giromo karo bene go karo an bena chung me bedo president pego chwaka pia poko me kaka ki mario geno no gutamo ni ada gen gi twar yamo president Museveni ma tamo ni pego neno matut gutemo wao ye awao ki guma be ye awani futie eno ni agina tika chwero chwingi kama gen tie ye ni bena nene wa pegiti mabe ba awinyo dur ne kuno be peyot wano bi jolo gi ka gudugo pien ki wachi teo kono bong lupuru mene tamma ma mir minigi DP tie ching joma kwiri kare bibino chilu tela manyen bibini DP ento joman magiti ka tele ni mier go ngeni DP dong petwer mede ki wot kitono gen giti ka dwoy kwede DP ni pien gen be pe joma nyen pol gi yambe go be lu tele DP wa ngey record gi gina piera tek go wek bolo dano ki dong mario go wek tich pigi ken gi pien an ka na tiu piera kena na ani wich ya donyo ge regament about president Museveni la bon par pa PDP ana dano ma chel me por lok ma o wa kerchi church madano dong luoni cooperation agreement eni mana yang pio time lok mo tie me miero wache bodano me kumal me Uganda lutua wano ripe uno kawa ripe wa biberu ki ker me nongo gino moy ken mati Uganda ni kumberi chano rumuwa pol chene me Uganda ni tiga chere majan tiga chere kawa tiga chere idian chak tiga chere jemi chalo koko gi wan fura tiga fu ni gwek loka pama loka ta ki jemo go mieri fu mwaka ki mwaka Uganda ni miero dwan malong wabedu chalo lak ka ripe ene twero kayo gino mo ka waketo go pe obi kayo gino mo me dwako ne bot jowa pimeno wan be chako wot inindo piri wario me mako ching ki but Uganda mukene nieno eni bene anabi tiero kamaleng yopa me kero gankwan me fonyo tela ki me tiero bene yop me pieto yen me rocho lobo tua anapoyo afoy matek in metika neno one LUO TV udiko matin na tamani eno bedo lokma wa tamani wa tong wiye ma ka akibot la
won wa wegi wa latien ma megwa megi wa Jimmy Wang ikina Kenyo udiko matin an bedo part Robert Larubi wa metu ke program kene e One Luo TV kono wabikelu live updates enero enike komendo One Wang wati Igulu City